kyamukola kyabeeyi okubanga mugobera YY Media babale kubona mbozi zaife ku YouTube tusaba abayaka bakale ku subscribing, please go ahead and subscribe. Don't just stop at watching. We request that you also subscribe, like and share our videos. Nse Yolisigira Yazid amawulire ti malungi agali kuva mu district y'Iganga ab'obuyinza mu district y'Iganga beekubira enduulu oluvannyuma olw'ekitundu kino okulumbibwa ebiwuka ebikali kutegeeka bulungi wabula nga ebiwuka bino biri oti n'amadede biri oti masisi wabula nga biri kukosa ino abatyamye n'abalimi nga biri kulya emmere buli kika kyamere kibirya birya mwogo biri embooli biri amakaba ku miti gyona buli kintu kya green emiyembe fwene mwani biri kusaanyawo so ab'obuyinza mu district y'Iganga bali mu kutya nti oba oli awo district eno yandifuna obuzibu bw'emmere oluvannyuma olw'okulumbibwa ebiwuka bino ebiri oti n'amadede ebiri oti masisi ebilumbye ebitundu eby'endawulo mu kitundu kino. Mujje amaiso n'okusubscribinga, like and share our videos. Ebiwuka bino bilumbye igomboola eri namungalwe era nga ebyalo bingi birikosebwa. Abataka batukobeire nti ebiwuka bino byalumba nga myezi ng'ebiri era nga byatandikira wale mu bitundu ebyekawete. Waliwo omulimi alina emmere ye alima awo mwogo yali agiire kusima ku mwogo wabula yaji okwagaana nga ebiwuka bino biri ku mwogo byegemye biri kulya mbu nga biri kulya emmere ya mwogo yagala kikino mbu yaji okulingako ku muyembe nga biri kulya amakola g'emiyembe so yaji yakobera ku abataka kye bakola bona batandika okujja mu nnimiro dhaibwe okubona aye bagiire okwagaana nga bino tibikomye kulya mmere biri kulya amakola gona ag'emiti emiyembe amakola ga fene amakola g'ebikado biri kulya buli kintu kyona emwani biri kulya n'eisubi lyene lyebaliikiza kwente ebiwuka bino biri okwo biri kulya so obweraliikirivu bw'amaani naddala mu bitundu bino era nga abataka bakoba nti tibaidi kiri kujja kubatuukaku naddala ku kyemmere. Bano baviireyo bakubirira gavumenti omulanga nti eveeyo okuba ebayambe obuzibu obuligo n'okwagaana ebiwuka bino ebiri kutukosa. Ebiwuka bino kasooka biyida twakamala kumpi emyezi ebiri nga tulina byo getubanga tulina ebiwuka ebyo bitukosa ku bintu bino okusingira era ku makoola aga kiragala mwogo ebikado emwani ebigogo biri kulya buliye. Ebiwuka bino bitumazeeku emirembe kubanga tuli kujja okuzuula nga tujafa ndala. Ebiwuka bino biri kulyanga ebirime byaife byabimala ku amakoola mwogo mbooli era nga bwoli kubibona wano nti bigemye bida byagema ku makoola ku muti ogwa mwogo nga guno byamala ku amakoola biti cwe omuti emmere yabanga eri kutonoonekako so tuli kwekubirira mu gavumenti batuwa obuyambi nga bitulyaku buli kintu kya kiragala abali ekirime duuma mwogo emiti n'eisubi kika kya isubi kintu kya green aye tutubidi kika kyabyo baba byeta batya nga tulina biki bingi busiboneka era okuzaala kwabyo busabe babyegaise bibiri byeka bibiri kaona bantu bikuzaala bitambula omusana n'obwire tibiri nti oba bijja byaida bisiwangalirawo sawa nayo n'omusana n'obwire wabula tukitegeire ku nti oluvannyuma olw'ebitundu bino ebyena mu ngalwe okulumbibwa ebiwuka bino ebiri oti n'amadede ebiri oti amasisi byenda okwefayiza mu nzige wabula nga ti nzige. Abakulira ebyobulamu mu district y'Iganga bajja mu kitundu kino babona ate nakindi bajja baloopa amawulire ku ministry ey'ebyobulimi Entebbe babakubira ati muli awo aye ekiri Iganga kisa kinegula nti abataka abalimi balumbirwa ebiwuka ne balibona kye bakola
bakuba ati ebiwuka bino tubidi biriyo tinamadede bityo yakuba nti wabula tulina eddagala lisobola okubita era nga olunaku lwaleero etiimu eya abakulu abebya agriculture abebyobulimi bajire mu bitundu bino ebyena mu ngalwe naddala ku kyalo kyekawete batandika okusomesa abatyamye engeri basobola oba oli awo okufuwiramu ebiwuka bino eddagala era nga gavumenti yabaweera eddagala eriwerawera kuku erisobola okufuwera ekazi nga 200 wabula nga lyakugezesa kwegesa abataka engeri babifuwiramu n'engeri yebasobola oba oli awo okuyiziriza ebiwuka bino okujja nga byeyongera okusaatuuka okujja ne mu bitundu ebindi. Twaje okutuuka wano nga ebiwuka ebyo n'ebideede ffe okuvaira twabyetanga bideede bigenge bisinga kuvaira nira nga biba ku busitaani aye enkula yabyo biri mu erangi ebindi kiragala mubamu kwa kayero aye birina amavuiri mampi tibiguluka ino era byo tibiriibwa niye ebengoko tebirya kuba birimu akawuna biwuna ino birimu akawuna otibutwa aye ebiwuka ebyo butige bituuse bitandikise okumamaala ekyalo kyona nga bijja byambalira buli kirime birya buli makoola oba kirime kya mwani tubyagaine ku mwogo tubyagaine ku mbooli ku bikaado ku miyembe ku mwani ku bigogo era ne ku ngada ediribwa ebalise ente mberano ni kubisubisu byebindi byona ebiba biryawo byona biri kwa makola era biri kulya era tujiro kweyagana ngane kizungu kino kyonka wane kawete wa mukyala Joy tumesije niba n'abalimi baliranwa abe nga olwedde bimamaire eyika nga 12 era nga abataka bayize kinene ino kuba abantu bano bakoze demonstration nadala ku kyalo era nga about 5 acres nedafuwiwa bajire nga bafuwera ekitundu ekiweraku nga bafuwera emere bafuwera emiti bafuwera ki bakuba nti abebyobulimi babonere ku kino wabula nga twogere kunakulira ebyobulimi bisi yiganga bamweta sula nantatya era yatukobera ku mbeera eriwo yakuba nti embeera tinungi era abalimi bali basaanire okusukiramu okola n'amaani okola obutaweera okuboneka nga kaweefu bono bamukolera n'amaani nga bafuwera ebiwuka bino ye abataka were gavumenti ebasomeise engeri bafuwiramu ebiwuka bakobye nti bene bazza sente dabulezi n'amabbumba basa gavumenti nti eveeyo ebagulire eddagala oba oli awo ebage n'amabbumba gasobola okubayamba okufuwira ebiwuka bino ebifuuse obuzibu so eyo n'embeera eri wano tutwidi oba ebiwuka bino bijja kusaatuka bijja ne mu bitundu ebindi wabula kasera kakwesabira aye ngaeyo n'embeera eri ena mu ngalo mulisi y'iganga okutoolako nga bajja kutulekera n'ebbumba dino edifuuyira mbona nga tikisoboka oba okubya ati mb'otabulawo waire eritandala niwataamu misiisi 2 wafuuyira kyosobola okubeeka oba kyosobola okugemerera ng'ogyofuuyira aye engeri gye bumaamiire buti kizibuzibu okuba nti omuntu anaafuuyira mu ngeri ey'ebiroko nikisoboka ebiwuka bino byatulumba mu kyalo muno enuma omwezi nga mulamba aye bitukosiisa ino ku birime bikosiisa mogo emwani ebigogo mifenensi ebigwa ku makoola tubibonesa ku ikoola lya green birya buli okumalawo so n'olwekyo tuli kukubira gavumenti omulanga ife abantu baife baavu ino balimi bulimi bazira sente lisobola kugula eddagala lisobola kuyita biwuka ebyo so twekubirira endulu eri gavumenti
esobola okwamba abantu baife n'okubafunisa eddagala okubona nga tuyita ekiwuka ekyo ekiri kukosa abantu baife. Tutyo otunamadede otumasisi byenda kufaanamu nzige aye ate ti nzige. So nekyo ekiriwo mwebale kuba kwa media. Mwebale kubona mbozi ife tusaba abayaka bakali kusubscribinga. Please go ahead and subscribe. Nze Yazid Yolisigira.